inkuru mbi cyane, inkuru ibabaje cyane iturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu baturage bagize bati RDC yaragowe pe, abandi bati abasirikare nabo basigaye bagenda bikandagira, abandi bati ese uko twebwe turabaho gute, abandi bati se nta muntu uzongera kujya gusura mugenzi we. Ibi rero bano baturage babitangaje nyuma y'uko muri kiriya gihugu abasirikare babiri b'icyo gihugu baraye batwitswe ari bazima muri Kivu y'Amajyaruguru. Baza kuza kumenya ese bano basirikare bari bagiye hehe, ese byagenze gute, ese ababishe bo bari bagamije iki. Iyo nkuru rero turajyanisha n'iyi ngiyi. Havutse impaka hagati y'abayisilamu n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho barimo bararebana ayingwe nyuma y'uko bababwiye ko nta birori biri buze kubera muri stade kuri iki cyumweru tariki ya 13 Kamena 2024. Murabizi ko uyu munsi wizizwa n'abayisilamu ku isi yose mu rwego rwo kwibuka intumwa Aburahamu watambiye Imana. Uraza rero kuza kumenya ese umuyobozi w'umujyi waguma kubera iki yashatse ko abayisilamu kuri uyu munsi bataza kuza kujya gusabana n'abandi muri stade n'abagenzi babo muri stade. Uraza rero kuza kumenya byinshi. Si inkuru yonyine gusa, turaza kubabwira no mu gihugu cy'u Burundi aho perezida w'iki gihugu yatunguye abarundi ubwo yababwiraga ibintu bikomeye bisa n'iby'Imana yakoreye abayisiraheli igihe cya Mose. Urabizi ko rero ko uyu perezida ahorana udushya. Ese uyu munsi we yavuze iki, yatangaje iki, yabwiye iki abarundi? Nujye kuri rero icyo tugusaba ni ugukora like, share, comment kugira ngo ujye uba wa mbere mu kubona amakuru ya Goma News tugenda tubagezaho umunsi ku munsi abarimo aragenda avugirwa mu biyaga bigari ndetse no ku isi yose. Murabizi rero ko Goma News tuba turabakurikirana 5 kuri 5 hagati imirwano irimo irarebera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya FARDC ndetse igisirikare cya Kongo aricyo FARDC ndetse n'abambari bacyo barimo abarundi ndetse na wazalendo ndetse barimo bararwana n'umutwe wa M23 bashaka kuyikura muri kiriya gihugu mu duce yagiye ifata. Rero icyo tuba tugusabye ni ukora like, share, comment kugira ngo ujye uba ubona ayo makuru yose abarimo aragenda avugirwa muri icyo gihugu cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dutangire n'inkuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare babiri bayo bari batwitswe ari bazima muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo basirikare bari mu modoka bagemurira ibiribwa bagenzi babo. Iyo modoka yari itwaye abasivile mazigwa mu cyico cyatezwe n'abantu bari mu myaka y'urubyiruko, bahise bamanurwa mu modoka shishitabo n'abatwitwa bumva modoka nayo bayihata umuriro irashya irakongoka. Aya mahano yabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu nibwo abasirikare ba FARDC babiri bishwe n'abantu n'ubu bataramenyekana. Makuru avuga ko aba basirikare bafashwe n'urubyiruko rwari rwitwaje imbunda rwo mu gace ka Japanda ho muri Grupema muri Baswaha mu birometero 76 uvuye mu burengerazuba bw'umujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Makuru akomeza avuga ko ibi kandi byemejwe n'umuyobozi wa teritwari ya Rubero watangaje ko aba basirikare ba FARDC baguye mu cyico cy'urubyiruko rwitwaje imbunda maze ngo bahita babambura intwaro ari nabwo bahise batwikwa. Muri uko gutwikwa bakoresheje amapine nyuma y'uko bari bamaze kuyamenaho essence. Nk'uko byasobanuwe n'uyu muyobozi, yavuze ko abasirikare babiri bari bashiriye bagenzi babo ibyo kurya muri ako gace karimo karaberamo iyo ntambara. Abari aho batanze ubuhamya bagize bati agana ku isaha y'isa 10 muri ako gace abasirikare bari muri gikamyo cya gisifire bari batwaye ibiryo by'abasirikare nibwo baguye mu gico cyashyizweho n'itsinda ry'abasore bitwaje intwaro bataramenyekana. Ubwo bari bamaze kubica bahise bakizwa n'amaguru. Mbere y'uko batwika
babanje kubirukaho ndetse n'imodoka barimo nayo barayitwika nk'uko ibi byemejwe n'umusirikare uyobora teritwari ya Rubero. Nubwo ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe ariko ntiharamenyekana ku cyaba cyatumye urwo rubyiruko rukora icyo gikorwa kigayitse. Gusa igisirikare cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko kigiye gukora iperereza kugira ngo abakoze ayo mahano babiryozwe. Reka rero tubagezeho nanone iyi nkuru aho havutse impaka hagati y'abayisilamu n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nibikuye mu itangazo ryashyizwe hanze na meya w'umujyi wa Goma rikumira abayisilamu guterana mu ruhame. Ni mu gihe kuri iki cyumweru uyu muryango witegura kwizihiza umunsi mukuru wa Tabasiki. Itangazo rigufi rya meya w'umujyi wa Goma rigira riti nta birori byemewe gukora muri stade yari yose muri uyu mujyi wa Goma. Abantu bose basabwe kujya bahurira mu misigiti yabo ndetse no mu ngo zabo. Ibi rero byatumye haba kutumvikana gukomeye hagati y'abayisilamu n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. Ni mu gihe umuryango w'abayisilamu ku isi yose uteganya wizihiza umunsi mukuru wa Tabasiki kuri iki cyumweru tariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2024. Mu busanzwe uyu munsi wizihizwa n'abayisilamu ku isi yose mu rwego rwo kwibuka intumwa Aburahamu watambiye Imana. Reka nk'uko twari twabibabwiye mu makuru yacu, reka dukomereze iyi nkuru yo mu gihugu cy'u Burundi, aho perezida w'u Burundi yatunguye abarundi ubwo yababwiraga ibintu bikomeye bisa n'iby'Imana yakoreye abayisiraheli igihe cya Mose. Murabizi ko uyu muperezida ahorana udushya twinshi cyane. Kuri ubu ubwo yari mu kiganiro perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yagiranye n'abaturage b'u Burundi baturiye komine Muramba mu ntara ya Bururi, yavuze ko igihugu cyabo kimeze nka kimwe Imana yasezeranyije abisirayeli bari mu buretwa mu gihugu cya Egiputa nk'uko biri mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11 ko ari uko byari byifashe. Uyu mukuru w'iki gihugu yagaragaje ko u Burundi ari igihugu bagitiyemo barya uko bashaka nta muntu ubagerera. Yasobanuye ko aho yanyuze hose yasanze imyaka yeze, imwe muri iyo bahinzi barabuze uko bayikura mu mirima yabo kubera yabamanye myinshi. Mu magambo ye uyu muperezida w'u Burundi yagize ati muri iyi mpeshyi mwabibonye musigaye mubazanya muti none ibi byose biva hehe? Aho nyuze hose sanga ibishyimbo byabananiye kubisoroma, byose biva mu maboko yacu no mu bwenge bwacu. Mu Burundi nta kintu ushobora gukora ngo cyange gukunda ngo cyangwa cyange kugenda neza. Murumva ko igihugu cyacu ari igihugu cy'amahoro, ari igihugu cy'umutekano. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko kugira ngo abasirikare bagere i Kanani byagoranye kandi ngo barambiwe ubwo bari bageze aho babonaga iki gihugu bari hakurya yacu bagafata Mose wari ubayoboye nk'umwanzi. Mu magambo ye yagize ati bagize ingorane ntoya, Mose yahitaga aba umwanzi wabo, babuze ibyo kurya, Mose aba umwanzi wabo, kandi Mose niyahingaga aho bakwizeye Imana biranga. Bageze ku ndunduro hasigaye iminsi 40 bose barigaragambya. Aha mu Burundi ntihabuze bavuga ngo wowe neva uri mubi, tureke twisubire muri bwa buzima bwa 2002 cyangwa muri bwa buzima bw'1998. Ndayishimiye yagereranyije abayisiraheli barambiwe urugendo rujya i Kanani n'abatemera icyerekezo cy'u Burundi cya 2040, aho ateganya ko iki gihugu kizaba kiri mu gihugu gikomeye cyane ku isi, ko nta gihugu kizakiza imbere. Nubwo perezida w'u Burundi abivuga gutyo, ariko iki gihugu kiri mu bihe bigoye byo kubura essence, abaturage baricwa n'inzara ndetse n'ibindi bibazo bijyanye na politike. Reka rero amakuru yacu ya Kigali News tuyasoreze hano. Icyo ngusaba no gukora like, share, comment kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru meza kandi yizewe tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Mugire icyumweru cyiza kandi Imana ibarinde.